Jotono no lam sogani channel kai tamung no rokani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready angka ketal job advertisement ta online information related videos na ga phadi tini kaisa ketal notification ai nai o notification reja ka bo angka kai sofed ni bukhakte noro video no paithak jorate nai tong ni kaham ka saimana ni bagai ga phadi official notification ai lai na o official notification no tamri jakha Omokai notification or notification rizak wani abo angka Society for Entrepreneurship Development ni bukhakti rizakha o je notification website o publish khlaijak abo angka 9 tariko teo jagao requirement notification number tongo 03/2023-24 o jagao je permanent Tripura tongi tongnai borok apply khlai manai omo angka contractual basic singnai 11 month ni bagai angka norok Tomong no interested tong khangkai to noro video no paithak jorate nai tongri o jagao tongo name of the post tai je essential ke desirable experience hanjangman qualification te monthly busuk rijak nai age limit te bo department to tlangjak nai o jagao rijak tongo oro naidi na serial number 1 no khangkai technical officer GIS tongo obo to unreserved kaisa post ni bagai gao jagao kha experience nango norok obo nai naidi ang o PDF no description o rirwana norok thangai download khlai naidi oro tongo technical officer oro chini ST kaisa post tongo gangkai oro ongka post graduation tai 5 years ni experience nango norok obo nai naidi tomong no experience rok tong khangkai to norok apply khlai nai mano haike oro kwbangma post tongo technical officer rural development tongo o jagao chini ST khoroksa tongo oro tam qualification nang norok nai naidi o je ang oro je tabuk pulao je post thangmai mani abo angka joto candidate apply khlaimia o jagao tongo kaisa post tongo abo angka village community worker ni tongo abo angka 39 total post tongo aboni bisingo sini ST angka 12 ta reserve khlaijak o jagao angka norok class 10 pass hai ka ba kwbang taisa higher education tong khangka norok apply khlai manai oro 8000 rijak nai tai maximum age angka 40 years rijakha gao jagao bo department ton tlangjak nai o jagao rijak tongo norok obo nai naidi haike note kise tongo center administration hinai abo unreserved ni bagai angka IT staff tongo IT staff o angka khorok ni tlangjak nai khorok sa angka sini bagai ST rok ni bagai reserve khlaijak oro angka graduate diploma in computer tongna nangnai saka at least 3 years experience hanja ko jagao per month to rijak nai o jagao 16453 rupees maximum age to 40 years rijak ko jagao gangkai haike no takise tongo multi purpose helper abo brirok ni bagi simi ST ni ekta tongo o jagao angkai norok ni buri candidate ungna nangnai tai norok oro class 10 12 pass ngi bo norok oro apply khlai mano oro rijak nai 7256 rupees khlai o jagao maximum ke 40 years rijakha bo department to tlangjak nai kamo one stop center abo bisramganj o tongo aro tlangjak nai tai kisa tongo junior scientific officer tai technical official obo angka je BML ti khlaijak rok hai khaba B pharmacy khlaijak ro apply khlai mano salary oro rijak tongo mention khlai norok nai naidi te bo department to tlak janai omo oro jotono mention khlaijak tongo oro je tongbai mani post tongbai mani abo angkai block hai ka bo jagao je name of village tongo o village ni bisingo norok posting khlai mano norok nai naidi jagao block tongo ambasa Selema Durga Chamoni haike kwbangma blog tongo a blog ni bisingo je village tongmai mani oro mention khlaijak tongmani norok a jagao posting khlaima no o jagao je selected candidate ingka o jagao ungnai rok borok no to oro purely contract basic sajaka tai selection ungnai abo angka written exam hayaka ba interview ni bukhakte selection najaknai o jagao angkai norok qualification mili tongkha angkai eligible ngi tongkha angkai norok apply khlaina musungkai to norok apply khlaina di oro joto candidate rok no 236 rupees norok
pay ma khlainai abo official borok ni account number rijak tonga jagao norok hai ka ba UPI ti phano rohor mano o jagao sajak ka norok ni application o borok ni official address o thangai oro entrepreneurship development Sofed ITI road Indranagar pin code dijak tongo among kangkai 20 tarik June 2023 ni sekang norok ni application norok thangai pa no hai ke by post phano roh kangkai 20 tarik ni sekang sognya nangnai abong kangkai Indranagar ITI road application form no tangri ruano description o norok apply khlaina musungkai download khlaidi khlaimani yagulo norok je nangkok mani o jagao reject tongmani bo post to apply khlainai tai item number rok tongo jagao tai norok ni qualification rok marinai tai norok ni experience tongkha angka experience amo bai baksa application form bai baksa norok ni je documents nangmai mani abo angka self attest copy nangnai abo kaisa tongo PRTC Aadhaar card tai caste certificate tongo age proof ni bagai angka norok ni admit class madhyamik ni admit card phanongkai ngo tai norok ni final year ni mark sheet graduation hai ke ba post graduate khlajak tongkhai tai experience certificate tai norok je payment khlaimani application je fee tongmani aboni norok ni proof marinai saka angka norok ani channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai ready ango mahai no ketal job videos namo kai tinin bagam sunung situng jotono no